Khuvela hian thilmak tak tak hi a thleng le nol thina a thleng le zel don bok nei in alang India rama ngei po thilmak deuh mai a thleng thar le ta Bollywood movie chaw a thleng tura kan ngai India rama thil thleng viral video hian soya hlo hle maya nula pakhat chu abial pa in mei chidang nupuya ta na ane isana wangin atap na sa hle mai video alan danin nula pakhat chu abial pa nupui na ina hmuna kalin anin nei na sud le turin thei to patap chungin aw lom mai ani he thil thleng dang dai takhi Madhya Pradesh Hoshangabad a thleng ni in he nula kan pura tanga ron kal hian in nei na hmun chu ron thlengin in nei na hmuna chuan lu an tuma ma se an lo phal sak lem lo in nei na hmuna chuan lut thei lo ma se a hmangai abial pa chu ge ta tang chuan thei to pin a aw lom maya ma se omzia omlo he thil hingun takin han chut la a mei che hi chu adik mel ni inalang ami pa jok khian alo kop ni ngai turani ami pa jok nu pui tur tan po hian ngai that lo na tham fe chu ni ve inalang Zee News in report danin kanpur nula hian abial pa nupui nei tum nen hian kum thum chung zet anin zui to thu le in chen na thu an la soilo thu atar lang bokani an pani hian bopal private farm an thok dun ti hatar lang tel bok atrap chungin abial pa chu aw lom thin ma se omzia omlo atopa chuan police te chuan gate bula tang chuan an hroi chuak ta ani a hmu tumber a hmangai abial pa chu mu thei lovin a kalsana ngai ta chu mai nilovin ama ta ni to lovin midang ta ani hlen don ta he nula khongai thlak tak hian za po don lovin he pa hmangai na hilan chuatir ma se omzia omlova chatuanin achan hlen don ta ani he ai makle chhong chu tuna kan ngai thlak tur hi ni in somsari panga chau he khua a hian a oma ma se IAS le PCS officer omlo na in om mi alo India rama chuan civil service exam CSE UPSC in apot sai thin chu khovel mun dang tenen khai khin po in khovela exam zonga a har ber pol ani fo mai kumtin deuh tho in rampuma post ruak sang chuang a oma exam mi makta doi chuang in an bei thin hengzinga hian hlo cham tam tak an om thin bok reng ani state angzonga chutin Uttar Pradesh chu civil officers warchuak tamber an ni a UPA thingtlang khopakata chuan rampum huap po in wanwa na tham officer an chuak nem hle ti hriat ani UPA Jaunpur district Modapati thingtlang khua hian in somsari panga a oma in tindeu tho a IAS le PCS kadri an omdeu vek ti an soi in somsari panga atang hian officer somnga zet an chuak to ani an din hun chuan om tak awang hian officers village of India ti in aming an phua zui bok heiba ka hian report atanga lan danin Madhupati khua hian sipai an om vek boka village of Jawans tia hriatlar ani bokani Jaunpur Madhupati khua zirlai te hian civil service lam chu an tuichil na sal he maya thalai le khazir then khat te chuan Indian Space Research Organization le Baba Atomic Research Center a te eizon na thatak tak an hmunwal bokani hei mai halani lo cheu he khua hi u nau piang mun IAS atling tamna ber khua ani le boka he khua a civil service exam pass masaber chu Mustafa Hussain ni in kumsang kajakwa sompali a civil service na chu azom to ani avor top khendan maktak mai chu nu pakhat chuan mi pa tel lo le mani in khoilawa avor top khendan chanchin mak dang dai tak mai soi TikTok video kal tlanga atalan chu mi te mu a viral zui ti hriat ani a vice ne in biak na maya ansar chuan he avor top khendan thuruk hi kumthum liam ta a khan amu chuak ti asoya amu manglama avor top athlen atangin he thil hi atakin ama athen tir thei atibok amu manga athil ton chu a har le huna po atakin ati theiani ti chu aring nget bur mayani asoi zom na chuan maya chuan avor top thlen kan ti mai hi ril ru lam ngai tu an a thui tak a in ngat ti asoya mi pa te tel ho lovin ril ru le taksa mangin avor top athlen theiani ti ata lang bokani ansar chu mi pa nen an mudun ang mai hian ril ru ngai tu na manga avor top athlen dan chu danglam na te chiam omlo te atar lang ani he thil hi talent lutak pakhat ni in malsom na ani ti nge sang ka jakwa somko pani kuma scientist and research an be na an thil mu chu chu vortop kheng tur hian thil dang ek ma ngai lo ril rungai tu an apoi mu ani ti an tar lang he ngai dan hi thudik ni in maya chu atom pui tata atakin ama experience tlat bok a then te ve thung chuan he thil hi thil thei ani lo an ti ve thung ani
ni khata azonin cosmetic surgery voi thum apal tlang nuwa influencer chalo tak mai chu thisen tlachamin aboral ni khat chungin azona cosmetic surgery voi thum ngot mai apal tlang nuwa Chinese influencer chalo tak mai chu thisen tlachamin athi ti hriat ania China a social media network sina weibo lama followers noi khat sing thum zet nei tling thei ziaran kumsum thum patuma upa chu ninga niliam ta a surgery ane nu a vanduai thak taken boral ti hriat ani a vanduai na atoa athi nu a ruang chu million zaruk lain an viwani China Zhejiang province beauty clinic pakhat ziaran taksa pian phung siam rem tuma surgery nei saktu ta chuan influencer kumsom thum pathum mi thina hian mo an phurti an puang zoi ti an soi tual chung media lamin an talan danin ziaran pian siam thattuma surgery nei lai hian ti sual nei thu an soya enkol na po an pekhot lai ni in an soi he clinic hi thu nei tu ten an khar zui ngal ani heti lai hian thina tuar tu chung kolam chuan an fanu thina a zang na dom na sum fai CNY nuai kwa sing ni zet clinic enkol tu ten hena tangin an phut ti an soi lang bok influencer me chadum tak mai ziaran hi mei thaliam ta khan surgery vai thum lai aneya aban akong le nungzang thau paisak ani baka anu te ti len tumin surgery an nei sak ani ni khat chungin vai thum ngot mai surgery an neya operation do kana darkar nga lai zal ani bok ni aliam me chuan atak salama har satna atong chawa athok lam aboi baka thisen tlak chama wangin atak sa peng then khat chuan na athok thalei theilo ti hriat ani damdo in lama admit ani nuwa aboral zuita ani moile nal tum luata wanga kan tak sa peng sang kan siam danglam thin hi khuanu hian engtin nga yang mo khuanu siam danalung oi mai hi halowa thate lul em Kareena Kapoor in Christian te poe soi actress Kareena Kapoor chuan ale kabuziak title Pregnancy Bible ti tongkam aman chungchanga polisa thuboi thelu ani actress lar hian ale kabutai tila Pregnancy Bible ti tongkam amanga hei hi Christian Paul then khat chuan ngai theilovin sa kho soi nom na a an ngaya ama kal zongin thubuai an thelu ta ani Alpha Omega Christian Mahasangh President Ashish Shinde chuan Shivaji Nagar Police Station a formal complaint siakin a thelut ani complaint na thuziak atanga alandanin Pregnancy Bible hi Kareena Kapoor le Aditi sa Bimjani teziak ni in Juggernaut Books lamin an published hung ani hele kabuwa hian Christian tetana thuthiang lim tak mai Bible ti chu athubuya man ani a hian tongkam man hian Christian te thinlung a khoi ti sinde chuan soyani sinde chuan mi thurin le sa kholam hoya mi thinlung ti natum na lam hoi ani awangin IPC section zani somko panga e nuaya case anjiak lut ti atar langa Kareena Kapoor ba ka midang pani te po thuboi or theidin muna anding me ani Shivaji Police Station in charge Inspector Saina Thomre in PTI Shildanin he thuboi hi anthunei na huam chunga thleng ani lo wangin case register thei ani lo thu soya Shinde ne na Mumbai lama he complaint hi thelu turin thuron apek thu soibok Kareena chon ale kabuziak Pregnancy Bible hi July ni kwa khana tlang zara actress kumsomlia upa chuan ale khabu promote nan social media lama post asiam na salhe thin ti hriat ani kadiklo chuan zel po katang mayang Chris U exo member luile tuna Hollywood ral thlenga huang zau zel tu Chris U kumsom thum chu meiche pakatin pongsual manga aron mo puwe tatlat mai he meichia hi du meizu kumsom pakwa inti ani a Chinese internet site NetEase nena interview ania Chris U chungchang hi asoya thil thlen lai hian kumsom pasari chau alani Chris U hian a chen na inakal turin a thlema entertainment industry a career din saktur le larle ming than na kongsial saktum angin alo tiamani ma se ti luina mangin zu in rai rui atia zinga ahar chuan Chris U chu khuma alo mureng to ni in soi he university student hian ama ba ka victim dang meichia pariat an tel boka heng zinga hian kumtling lo tepo an omnuk ani ome du meizu chuan a soizel danin Chris U hian heng thil te thup bonan an ka hupna turin ion nuai nga ape atia masela poisa manga thoidam mai thei nilovin hetiang har sat na tok an om to lo nan beilet le adu zoka a meichiat puite thlawang hawin victim nung berni adu wangani ati
du mai zu chuan Chris U chu en thuak chuan mi thatak ma se mi pol lo le ten omber ti in a soi chen sa le a du chuan Chris hi Chinese entertainment industry chua san tur le athil ti awanga in chirangai damdil ngei turin a phuta du mai zu in hetianga tongkam nei tak nuwa chuan khongai tuan tam hle maya Weibo #girls help girls chu millions a somthum chuang view an ani Chris Upo hi a ming chiat na hian ngoi mai thei bik talova an puna hian a phat na thu aran ziak ve ta ani dan ang zonga malak ka du lo wangin ka chang du mai lok lova ma se tu na ero he in puna hi ka tur thei to bik lo ani Miss Du hi avoi khatna atan December ninga sang hi somni khan kanin hua thiantene na in mu khom na abot sai a ani zu in lui tir a phone lak sak anga soi kha en ma thleng lo rim hemi chungchang hi midang po in an chiang viawang heng in puna gang rape kumtling lo pong sual awai hian dot mulhum ani heng thil hi thleng tak takin hum sual kalau dai ani ngat chuan zel po ka tang mayang ti in Chinese microblogging website Weibo a aron thailang ani he Chinese Canadian singer actor Chris U boina hi a serious le maya a career thlengin atur pha theidon ming chiat na ato nu a brand rangin anin dor na tepo ante topa Shanghai cosmetic brands Kans le detergent brand Libai ten Chris U ne na an contract hi an chu chat nga lani anni baka Porsche French beauty brand Lancome German brand Tempo food brand Master Kong platform Tencent Video kitchen appliance manufacturer Vatti hair care brand Siyang le ethereal sound tepon Chris U ne na anin zomna ante topa Louis Vuitton pon illegal investigation result chuma lo chu anin kar anti top lai lok bok thuan soi he case a hian Chris U team 10 Miss Dulaka defamation case an file to a tu zo nge thiama engkin zel nge case hi akal don ti chu hunin ala shirang chu